Lilo mkenenezo uyibika lokuqala kwenqayizivele yohlelo ekhaya Jikelele. Umsomluko olihlazana ke kwabanye ngoba phela hayi bezenzeka ngempela sonto. Abanye bakhola nanokuthi yo ngempela sekufuneka ibe emsebenzini. Uyabona nje sebefisa ukuthi ngabe sekuvaliwe. Shonani khona navuma ngithi bathi mabekubuza kwi-interview bathi sir uzobuka ngoDisemba wathi wena nje na kanjani ngihard worker ngizobe ngikhona ngisho ngoDisemba yiwa uDisemba lo sekufuneka ukuthi emsebenzini vuka lapho lele khona igama lami nguNonqolo kwaMwalihla bana limhlophe eqwa intokazi yale ondini esishamthetho sesifundazwe esidala igama lohlelo ke ekhaya Jikelele kanti angihambi ke ngedwa ngihamba nomadlungothi ukholosa wabo Lubisi sawubona unjani hayi ngiqhafuqhafu Diyakubona impela veki ibinhle hayi binhle kakhulu hayi sibulela uqamatha ngokuba amandla sekhona namhlanje siyabulela bukeli ke masiphothise ngalensasa umhla we-10 elinanye kweyomnga imimoya ke izolile ekhangeleka ngathi le veki ngenene embukeli ivumile sinethemba ke lokuba kwezimpela veki zingaka nezisoloko zibabazwa ubukhulu abantu baye bazonwabele ngekathalo ngokuba ke kuninzi ezithebeni zethu kwaye ke sithunywa ukuba sizofezekisa injongo zobukho bethu apha kwa planet Earth apha emhlabeni xa sijonga ke kumanqaku esiza kuba nawo umbutho iUGM uphehlelele iphulo lokuxhobisa amavolontiya kanti ke siza kuthi sijonge banzi nakumba kamavuso msimang ezemidlalo isimo sezulu ndibala ntoni na ndimlo ke ukholosa kaLubisi umadlongothi xesha ke liqhatshwe yinja masijonge eziphala phambili kule yure Let's thank our comrades who have come back to the ANC from that lost party called the EFF. Usosiba Jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula wamkele imiqodi yamalungu amatsha kweli qela naphuma kweminye imibutho ezopolitiko njenge-EFF neminye. So we're looking forward to Mr. Marukane's contribution together with the totality of the executive committee of ESCOM. Ungqongqoshe wezogesi ehhovisi likaMengameli ukwamukele ngezandla ezifudumele ukuqokwa kwesikhulu esiphezulu eEscom. Sanibonani umpumi lonke sinje niqhubekani nibukele ekhaya Jikelele nisitholele isport entertainment kanye necurrent affairs mina nawe sophumelela noma ngabe sebemelene nathi thando lwethu lomelele noma kungaphelo kwalomhlaba ekhaya Jikelele ncwa Usosiba Jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula wamkele imiqodi yamalungu amatsha kweli qela naphuma kweminye imibutho ezopolitiko njenge-EFF neminye. Let's thank our comrades who have come back to the ANC from that lost party called the EFF. And Yanibulela Makabani, and we say welcome back home. Ningalahli imbo yenu ngophoyane atsho amaXhosa thina nto zaziyo asothukanga siyayazi ukuthi bekuzawuba nje. We have heard you are not petty, you are political. You have given us political reasons today why you are coming back to the ANC. Other people, when they leave political parties, they are bitter. Nina, you are not bitter. Niteta inyani lemsula ukuthi sihambile pha ebuxhaka-xhakeni. Ngenxa yokuthi besicinga bafana sithengiselwa imbo kanti nguphoyane. Ezi zikipa asizuzitshisa ngoba namoyo ongcolileyo thina sizazisa pha kumalema. They must see what they do with them. Okanye bazawuzikhipha sibaxelele ukuthi chithani nityiwe bahlekazi. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe lizama konke okusemandleni ukugudluza i-ANC emandleni okuphatha e-Eastern Cape. uMalema uthi lesi sifundazwe siyisizinda se-ANC yingakho ke kumele na kanjani okhethweni lwangonyaka ozayo ku-ANC igudluzwe emandleni okuphatha.
Nangona unyulo lonyaka ozayo lusemnyango, inkokeli ye-EFF uJulius Malema umemelela amalungu ombutho ukuba mawavame eluntwini kwaye bakhawulelane nezidingo zabo. Ukwathi uqoqosho lwephondo lempuma koloni lingakhula ukuba i-ANC ingaphuma ekulawuleni. The survival of the ANC depends on the Eastern Cape. Everywhere else, the ANC is failing dismally, except in the Eastern Cape. That's why in the Eastern Cape, a double effort must be put in place so that the ANC fails in the Eastern Cape, and when it fails in the Eastern Cape, it fails the whole of South Africa and liberate South Africa. Umalema kwavakalisa inkxalabo ngoqoqosho lwelizwe loMzantsi Afrika. The economy of South Africa has been stagnant, and my suspicion is that we are growing negatively, and they don't announce it to protect him, because once you announce the negative, it means economic recession. And they don't want South Africa to be declared that it is under economic recession because it's under Ramaphosa. But once Ramaphosa gets out, you are going to be confronted with the reality that our economy is negative growth. Lo mbutho ukwagxininise umba wokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Abongile Yankees, kwiindaba ze-SABC, eMonti. Umbutho UDM uthabatha amanyathelo angqengqwa kwimo yayo yezopolitiko phantsi kobukhokheli bukaNjengele ubantu olomisa eliqela likayinkxaso kwiingingqi zasempuma koloni linikeza uqeqesho kumavolontiya. Ngenjongo yokuba nephulo elisebenzayo, i-UDM ibambe uthethathethwano kwaye ibonelela ngezinto zokufunda ngemigaqo-seko ye-UDM. Baye babelana noluntu kwangombono wabo wokuqinisa idemokhrasi kweli lizwe. Kamnandi ke i-documents zethu zizabacacisela zixelana ngemission nevision nento ba i-UDM isuka phi imele ntoni ento kwesibini sibona unyaka ozayo ukuya phambili eSouth Africa njani. I-UDM ibona le ndibano ibalulekile ukuze bakwazi ukwazisa lamavolontiya ngomsebenzi we-UDM. Ufuna abantu abaninzi because siyabona umbutho uyanzonza. We want more people abazomela umbutho because siyabona enye imibutho yakhula lo awukhuli. So the more ke ngokuzoba ne-branches, the more ke ngokuzoba organized. Lamavolontiya avakalise uchulumanco ngale ndibano esithi iza kubanika ulwazi nezakhono ezixabisekileyo. Sifuna i-UDM isikhulise, sifuna ikhule, isifundise lukhulu, sikwazi ukuphuma siye ebantwini khona ukuze sizokwazi uwina umasipala. Asoneliseki indlela esiphetheke ngayo. Kukhona itiphu, kukhona intambo zombane ezihamba phansi ezichoka abantwana, ezichoka abantu abadala, abantu bayasweleka ngumbane. I-UDM iza kuqhubeka neendibano zamavolontiya kwilizwe jikelele. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplaki eJeffreys Bay. Sekwengeziwe amaphoyisa ayinkulungwane eziyishumi njengoba sibheke emaholidini okuphela konyaka. Lamaphoyisa amasha azoqala ukusebenza mhla ziyi-15 kuZibandlela. Ungqongqoshe amaphoyisa uJenene Ubhekicelo bekhuluma nabeyindaba malungana neyinhlelo ezezokuphepha kulamaholide. Njengoko sekushiyeka insuku ezili-15 kufike iChristmas sele kuqala neholide zehlobo abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa baqhuba bayaligangatha belungiselela ukungena nokuphuma kwabantu kweli ngohlobo kwakunjalo phambi kokuqala kwe-COVID-19. Ngamakwana amapolisa alishumi lamawaka azakutyalwa kulo lonke ili ukuqala ngoLwesihlanu. We are now in the second phase of enlisting 10,000 police officers who will be graduating from various police stations academics throughout the country in the coming week, to be more exact, from the 13th to the 15th next week. Njengokulindeleka abachithi ikhefu mbombozone zeli abasemagunyeni abazokulala behlayo ukuqinisekisa ukuba abekho abangena kweli ngongekho mthethweni. Kwiveke phele amapolisa abhaqa abantwana abali-14 bebengenazo impepha mvume zokuba kweli emhlakoloni. Iphulo lamapolisa leholide zehlobo liza kuqhuba ngokubambisana ne-Operation Chanela kuwo onke amaphondo eli. Amapolisa aza kuqinisekisa iiholide zehlobo ezikhuselekileyo.
Umphathisi wezabasetyhini ezolutsha nabantu abaphila nenkubazeko uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma uphethelele iphulo leentsuku ezi-365 lokulwa izixholo-xholo ngokwesini eMgugundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal. uGqirha Dlamini Zuma ebesonga iphulo leentsuku ezili-16 zephulo lokulwa ukuxhatshazwa kubasetyhini nabantwana. Ungqongqoshe uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma, undunankulu waKwaZulu-Natal nezinye izicukuthwane bahole imarch ethi Being in Her Shoes kokubambisana nabesifazane ekulweni nodlame lobulili. Izibalo zakamuva zobugebengu zikhombisa ukuthi phakathi kukaNtulikazi noMandulo kulonyaka angaphezulu kwe1,600 amacala odlame lobulili abikiwe esifundeni saseMgungundlovu. Izinhlangano ezizimele zifuna kube nezingxoxo zokufundisa abantu ngodlame lobulili, zithi ukukhuluma kumele kulandelwe yizenzo. Abaningi bethu baqhamuka kwi-past ene-violence kakhulu enodlame kakhulu, and abazali bethu uthola ukuthi abazange bayidile nayo i-violence. Sukuthi kungabi into eyi-event eyenziwayo efika once off ihambe, but asibe ne-program ekhulumisa kakhulu umfana noma umuntu wesilisa ekukhuleni kwakhe ngokunjalo nokuthi abe ubaba oqotho. Ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli wezabesifazane, yintsha kanye nabantu abaphila nokukhubazeka uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma unxuse ukuba izingane zamantombazane nezabafana zifundiswe ngokulingana. Sithi futhi kubalekile ukuthi emakhaya ingane sizifundise ukuthi umfana nentombazane bayalingana, kufuneka baphathane ngokuhloniphana. Undunankulu waKwaZulu-Natal unkosikazi uNomusa Dube-Ncube unxuse izisulu ukuthi zingawahoxisi amacala avulelwe abasolwa ngoba lokhu kuphazamisa imizamo yokulwa nodlame lobulili. Ingunonhlakanipho Magwaza, ezindabeni ze-SABC eMgungundlovu. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosien Suramugopa ukwamukela ukuqoka Dan Marokane njengesikhulu esiphezulu esisha e-Eskom. Umphathiso ojongene nombane kweli uGqirha Ramugopa ubongoza uluntu kuba luthatha inxaxheba kumgaqo-nkqubo wokuhlangula ezamandla kweli, nanjengoko esithi lo mgaqo-nkqubo uza kudlala indima engundoqo kwikamva lezamandla kweli. Uthi kubalulekile ukuba inkampani enkinkisha umbane kweli ithi qolo ilungise iziseko zayo rhoqo ukuthintela ukonakala kwamaziko ayo. OkaRamugopa uthi uzinzo kubunkokheli likhubalo ekusombululeni ingxaki zezamandla kweli, watsho ephawula ukuba umlawulo intloko omtsha we-Eskom umnumzana Dan Marokane uza kwenza umsebenzi oncomekayo ngenxa yamava anawo kule nkampani inkinkisha umbane kweli i-Eskom. So we're looking forward to Mr. Marokane's contribution together with the totality of the executive committee of Eskom to ensure that he gives additional impetus on the work that we are doing. Inkundla ephakamileyo iNorth Gauteng inikele umphathiswa de kube sekupheleni koJanuwari kulo nyaka uzayo uqinisekisa ukuba ucimicimi wombane uchaphazela izikolo, izikhululo zamapolisa kunye nezibhedlele. uGqirha Ramugopa uthi uyavuma ukuba ngokwenene ucimicimi unyashana namalungelo oluntu kwaye urhulumente unoxanduva lokuqinisekisa ukuba ubonelela uluntu ngombane. We will never mount a fight on our obligation to provide quality uninterrupted electricity. We've got that constitutional duty, and of course, depending on which interpretation, then you must go on to the budget. We have enough to roll out these alternative power solutions to police stations, to schools. Kulindeleke ukuba icandelo leziko iGuberg iUnit 2 nelibonelela nge-980 megawatts zombane ngonyaka lingasebenzi ngomso lilungiselela ukuhambelana nemigaqo yeNESA kwaye ngahle lisebenze kwakhona ngo-August okanye ngoSeptemba kulo nyaka uzayo. Ukanti icandelo leziko leKusile iUnit 5 liza kusebenza kwakhona kule imiyo ukunceda kubonelelo lwezamandla. Njengoko ixesha leziyunguma lifikile, imida yeli lifumana umthamo wezithuthi okuzawuthi kangoku akabikho ziganeko zibikiweyo kwimida. Imigca yezigadla izisingisele eMozambique akukho luqiniselelo lungako kubaqhubi bezigadla. Kwinyanga ezimbalwa ezidlulileyo bebephakamise inkxalabo ngokumayela neenkqubo zezigadla kumda nalapho bebesima ngqi emigceni kuqenqgeleke intsuku phambi kokudlula umda.
lo gama kwindlela ka-N4 akukho luxinano lwezithuthi kodwa abasemagunyeni bathi balindele amanani aza kuba phezulu kwezi ntsuku zizayo ukanti isebe lasempumalanga lokhuselo noqhagamshelwano lilumkise abaqhubi ngokwephula imimiselo yezendlela. Manje njengoba since kuqale lama holidays bekunele imigwaqo lefaka phakathi bo N2 nabo N11 N3 N4 R5 73 R40 lebe I report ama numbers la setulu wetimoto labanye ba report abo 800 1500 2500 kanjalo N2 ibe inleminye imigwaqo le busy kakhulu phakathi kweEmelo nePiet Retief. Ukanti isebe lasempumalanga lokhuselo noqhagamshelwano lilumkise abaqhubi ngokumayela nokwephulwa kwemimiselo yezendlela. Sicela abashayeli ukuthi bashayele ngokukhulu ucophelela sitokwathi kugwema letinye tingoti njengoba sesiqale i-festive season kabi kodwa ke khona lemigwaqo lesibita ukuthi ama priority routes le 6 lekungukuthi la ukutawusebenza ama traffic officers kuma night shift kuqinisekisa ukuthi baye monitor ngendlela khona. Sibambe ngazibini mbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba kanti usahleli nathi xa sihlabela mgama ke novimba wethu uninzi ke luthukile sisigqibo seqala le-ANC uMavuso Msimang sokushiya emva kweminyaka engama-60 eyinxalenye yombutho oxhuzula imikhala phakathi ke kwezinto athe wazikhankanya ngethuba eshiya lo mbutho we-ANC kukunqongophala kozinzo kulo mbutho nongeneliseki kuluntu zizityholo zobuqhophololo kwiinkokheli zalo mbutho kanti ke uMsimang umke elilungu le-ANC kwaye ke kusandelwa kumka uTrevor Manuel owayengumphathisa wezezimali kweli umbuzo ke ngokuba kuthetha ukuthini ukuhamba kwamaqala kuwo lo mbutho we-ANC uqonda banzi ke ngalomba siqhagamshelana nonjengalwazi umtsikelelo breakfast njengalwazi umtsikelelo masikubulise sikwamkele enkqubeni ngizibuyisele kwemthathazi nakubaphulaphuli ukushiya kwakhe uMsimang kuza kanye ngelithuba apho sijonge kunyulo kwaye ke xa sijonga ke nendima yakhe kwezopolitiko ingakumbi kulombutho we-ANC singathi into kubana ifuthe lakhe belilikhulu kakhulu kuba kaloku kuyaphawuleka into kubana nguye umuntu owaququzela into kubana kube khona lo sesihlalweni umongameli uCyril Ramaphosa ingaba mhlambe ukumka kwakhe uMsimang kwi-ANC kuza kuba nefuthe kwindlela mhlambe abantu abaza kuvota ngayo kunyulo luka 2024 Msathazi ngoba kaloku ubhale imbalelwano echaza izizathu why eye washiya umbutho olawulayo ezinye zezizathu ngumba orhwaphilizo which is the corruption ngumba we-slow pace of service delivery ngumba wombane nomba wentswelangqesho zonke ezo zinto ezo esithi bangaba atheyona nto iye yaphula inhliziyo yakhe leyo bangaba xa as i-veterans league berecommend uba abantu abanexhaphaza kumba orhwaphilizo mabekwe ecaleni i-motherboard i-ANC ingafuni i-NEC ukuyi-adopta lo recommendation then wabona uba ingathi makathi give up ke but also even intetho zaka-SG responding to the resignation as assist because you can't say veterans league a campaign against. You can only say that maybe in a meeting but not in public. So in the number I think OFG were ANC, I think the manner in which a dealer guy with his issues I assist ANC. I know about as veterans that engage in private but maka re-examine le position party yesterday sibonile bokukhuluma party eka Roger Jaden elonjwayo apho aye wakhankanya no Mavuso Msimang ba he might be one of the leaders as a joinayo so I don't think up in abuyele back kwi-ANC since I mentioned also kwenye platform political party kwa unobhala Jikelele we-ANC umnumzana ufikile Mbalula uthe amaqala ombutho makangakhethi kukuba kaloku ngombutho bangathethi kakubi ngombutho ingaba mhlambe kule ntetho othe wayikhupha gxebe ingaba kukho mhlambe ungavisisani phakathi kwenkokheli zombutho namaqala awo umbutho ye-ANC yes because that was Jikelele I think we are chairperson we-Veterans League bane views I think they're taking a stand esifema against umba wohwaphilizo we-corruption
but ingathi into abazithethayo athatha seriously. So I think the source of conflict ungavani lomba wohandlisha umzekelo. What about the findings zaka Judge Zondo? Why can't it implement? I mean, how can you spend imali engakaya uphinde i-findings zikadarisha i-dust? So ngezo zinto engiqondayo bangaba mna zenziba but also umbalula the manner in which I respond ngayo, I don't think assist kule meko. You need SG or cool come and collected ozakwazi ukukhulisha off abantu xa kukho izinto. I mean, look at the manner in which Izindaba Ramaphosa are responding ngayo vis-a-vis the manner in which umbalula are responding ngayo. The difference is huge. Njengokutshila into yobana phakathi kwezinto lo kaMsima ngakhala ngazo bubuqhophololo obugqubayo kulombutho we-ANC intswelangqesho xa sijonga nalantlekele yapha elife esidimeni uye wakhala kakhulu ngayo. Ingaba oku kuthetha ukuthini oku ngokusilela kombutho we-ANC njengombutho wezopolitiko xa kuzawuhamba abantu abangamagqala esingatsho sithi xa sijonga ijeni yabo over 60 years okanye phantse iminyaka eyi-60 bekulombutho, ingaba kuthetha ukuthini into yobana bashiye ngathi mhlawumbe kusekhona udaka phakathi kombutho we-ANC? Well, bayagive up on umbutho wabo. Well, disappointed. Bacinga bangabakho abantu abatsha abaye bathi capture i-ANC bayisa kwenye i-direction. But one can argue the exact opposite. They say that nabo they must take some kind of a responsibility because at some point they were in power nabo. Contributed to the meko. Some I'm trying to strike a balance. Some are even saying that, but even assets and wealth acquire as a businessman who acquire through ANC. But all in all, the ANC, I doubt very much. Buying 50% plus one. I doubt very much. Because lena into abantu babukele, I mean, you have umuntu ona about 60 years of inantika activism kwi-ANC. 60 years iminyaka emininzi leyo msakazi eshiya umbutho wakhe. So abantu babukele, we don't know bangaba abanye bazamjoyina. Ndisazawubuza kanye kulombuzo into okubana bakhona mhlamba bazawulandela ekhondweni kuba abanye bayatsho into okubana mhlawumbe phakathi kwezinto akhala ngazo bengenokwazi into yoba mhlawumbe alungise ezinxiba kaxaka nobubuqhophololo engaphakathi embuthweni kodwa bathi hayi no abanye bathi kungcono kuba ephumile. Ingabakhona amathuba okuba sibone nezinye inkokheli zilishiya eliqela? There are many possibilities, but I mean I was taken aback and I was shocked by umuntu at 82, 84, angashiya umbutho wakhe. It means baba deeply disappointed. If bakhona abanye and baresigna one by one, then siyabona dingaba suspicious kuba bengathi kukwenye yabo. But I think kufuneka ku-engage order between leadership of ANC and veterans. There's a need for a thorough discussion and also the commitment ends while the leaders the ANC. I think ayonanto ebenza disappointed kulomba wohandlisha i-corruption. I-ANC sineke ingathethi nje bangaba thatha stand against corruption. I-respond. They can start with these findings Judge Zondo. Ingaba kumele yenze ntoni i-ANC njengombutho ukuzihlaziya nokubuyisela isidima sayo? Uyawuqonda ukhumbule njengalwazi breakfast into bana kungekudala phakathi kwesi statement esesakhutshwa nguye umnumzana uFikile Mbalula kukuba kwile 55th conference abazoba nayo phakathi kwezinto abafuna ukuyijonga lubumbano phakathi kwalombutho kwaye bajonge ne-leadership crisis abajongene nayo. Ingaba yintoni le lombutho esingathi funeke bayenzile ngenene uqinisekisa into okubana bayawuhlaziya? I think at the moment the damage is done, and this damage cannot be undone because elections are banjwa ngoku. So from ngoku until special elections akukanje. But as the actual started as a Zondo findings you implement. Atakhanokwazi umuntu abaphosina leyo. Why? Because abanye abantu abamsupportayo bapha
kweza findings nabo so usebenzisa istrategies the political survivors bamakahlale elulawuleni. Imagine if no problem with montage akazibuyi. Imagine if comes uzikodwa akazibuyi. Do you think abantu bazocampaign for ANC? So it's a politics that it's tough. You know what the problem yakhe. I think ufuna in power at all cost. And then ufuna ungaba upset kanye ungaba capita bamlakhe bamsupporta. Of which am cost again on the left. Nazi chale but I convey kanye igqithisa umyalezo to i-voters the ANC ayithathe seriously umba we-corruption, meaning that abantu bazovota on a large scale for i-ANC. Kuba nisawubuza kaloku into yokubana ufuna ukuba in power njani yet aba bantu abaza kubeka esikhundleni bayakhala bayancwina sisikhokela sakho. Ingaba oku wena njengalazi breakfast ingaba unganika mhlawumbe amaqela aphikisayo ithuba elingcono lokufumana ivoti kuba phakathi kwe-reports umbutho we-ANC athe wazifumana kukuba kaloku abantu bafuna impendulo malunga ne-ezulwini matters jonge ne-rand manipulation. Ingaba oku sikubonayo kuza kunikeza ithuba kumaqela aphikisayo into yokubana bona bafumana ivoti? Okay, first of all ufuna uba in power through ababantu ungafuni into bangaba abakhutshwe because bane lento sithi political capital banamandla amaninzi ezopolitical because bane budlelwane kunye ne-branches abafana no-governmentation nezizikode yonke into leyo even though abona abantu ingamalungu bomphakathi. So nanso so esibini into ke ngoku yes i-opposition party is a party advantage party. There is no opposition party in this country and no remove the ANC by itself. Why? I mean, let's look at the difference between the ANC. I'm saying it was the second largest political party. It gained 20%. 20%. There is no way we move from 20% to 50%. EFF in 12 a year, but in below 20. So there is no way to move from the percentage to 50. So the argument that I've got opposition parties that will remove the ANC by itself. Yes, the ANC might fall below 50. Meaning that is about in the Baniselwan, in coalition. Yes, the challenges means that the issue of manipulation of rand, umbane, yeah, many challenges. But I think the opposition parties are also a political party in long term. So I think there are two possibilities. Either the ANC comes into power through e-coalition, they call arrangement, the multi-party chart. Jikelele breakfast masibambe ngazibini ngexesha lakho. Right imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke besithetha naye ibinguye uNjingalazi Jikelele breakfast nabesinika inkcukacha ezithe vetshe ngokushiya kaloku kukaMavuso Msimangi iqala lombutho we-ANC njengelungu lawo lombutho. Masithi qhwike pha evenkileni sibhatala matyala ungaqushi ubukele i-Ekhaya Jikelele.
Siphinde sikamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele. Belidliva ke ezingxenyeni eziningi zezwe kulempela sonto kanti ukubheka umonakalo wenziwe ilemvula sixhumana ke ngohlelo lweZoom nesangoma sezulu esivela eSouth African Weather Services umduduzi Mthembu. Mvela sasikubikelela sikamukele lapho ohlelweni sibonga kakhulu ngokuba nawe namhlanje ekseni. Angibingelele nami phinde ngibone ithuba. Mntu besicela nje ukuthi ke usichazele njengesangoma sezulu ukuthi yini imbangela yemvula enamandla kangaka? Okay, njengoba ubonile kulempela sonto esiphuma kuyona ukuthi ithande ukuna izulu. Lesi simo esibizwa i-tropical temperate trough kusho ukuthi umswakama ophuma endaweni ezisemaphakathi nezwekazi iAfrika. Kodwa la eNingizimu Afrika uvela nazi ukuthi uvela komakhelwane bethu iNamibia, iBotswana naseZimbabwe. Then lo mswakama ufike endaweni ezisenyakatho Mpumalanga nezwe ifundazwe engabala kuzona iNorthwest, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Free State, iKwaZulu Natal nasifundazwe Eastern Cape. Kusho ukuthi lo mswakama lo uza uningi kanti ke nezulu liyashisa kusho ukuthi amandla okushisa kwezulu nomswakama izona izinto ezinomthelela kule mvula esiyibonile. Njengoba sengizwa ke Mdu ubala ke lezi ifundazwe oyibalayo mhlawumbe kuzo zonke isiphi isifundazwe mhlawumbe sibone lemvula iba amandla kakhulu khona? Isifundazwe eMpumalanga isona esingathi nje sithande ukuthola imvula ebenamandla kakhulukazi endaweni ezingasehlanzeni. Isifundazwe eMpumalanga ezingaseMpumalanga nalezi sifundazwe indawo engabala kuzona eNkomazi, eBhaptini, Kamhlusha, zonke le ndawo ezilempumalanga nalesifundazwe yizona esithole imvula ethande ukuba namandla and isazoqhubeka le mvula namhlanje kodwa ke kusasa sesilindele ukuthi kube imvula engileyo engathi ithanda ukujwayeleka. Nasesifundazweni Limpopo endaweni ezingase-Waterberg, e-Waterberg, Waterbazimbi, koLiphalale, koBhelabhela nalezo ndawo zithanda ukuthola imvula enamandla kakhulukazi ngesonto izolo. Namhlanje nakhona isazoqhubeka imvula kodwa ke njengoba ngishilo ukuthi kusasa sesilindele isimo esingathi lesijwayelekile. Manje ke Mduduzi njengoba nikwazi ukuthi ninishaya umhlahlo wesimo sezulu njengezangoma zezulu ngiyazi ukuthi ena uyasho ukuthi ena kuzoba ngcono mhlawumbe kusukela kusasa mhlawumbe isimo esingasilindelani lesi kulama holiday nje nanokuthi eminyakeni edlule mhlawumbe into vele besijwayele yini ukuyibona le ukuthi ngalesi sikhathi kube nezimvula ezikanje ezinamandla nanokuthi nje enye into esaseyiqaphelile ukuthi hey kulokhu ngathi nje isimo sezulu asisiqoni kahle hle namhlanje kuyashisa kusasa liyana sekuyabanda hey sekuyashisa futhi. Okay, uzokhumbula ukuthi isimo sezulu eNingizimu Afrika kahle emhlabeni wonke jikelele senzeka endaweni ezihlukahlukene zibe nomthelela kwezinye indawo ezihlukahlukene. Njengoba sila eNingizimu Afrika thina kunesimo esenzeka Southern Pacific Ocean kusho ukuthi ulwandle olungase Mpumalanga nomhlaba kulolo lwandle lolo if kwenzekile ukuthi amanzi olwandle afudumale kunalawo ajwayelekile sisibiza leso simo i-El Niño. Njengamanje sikuleso simo leso esibizwa i-El Niño. Umthelela waso leso simo la eNingizimu Afrika ukuthi sithole imvula engaphansi kunale ejwayelekile phinde kushise ngokwedlulele kunokujwayelekile. Njengamanje sikuleso simo leso esibizwa i-El Niño yize ubona ngathi imvula ithanda ukuba namandla futhi if lina izulu ihambisana nokuduma kwezulu okunabungozi kodwa nje uma sesihlanganisa wonke lamathuba emvula esesiwabonile angaphansi kunalawo esihlale siwathola eNingizimu Afrika ngalesi sikhathi sonyaka kusho ukuthi is below normal rainfall esiwuthola ngalesi sikhathi sonyaka. Ngendaba yokuthi kuyashisa ikhona ke lokho okuthelela ekunomthelela ekutheni sithole izulu libe namandla uma lina kodwa masuhlanganisa wonke lamathuba emvula angaphansi kunalesi esihlale siwathola ngalesi sikhathi sonyaka yize anomthelela omubi njengeyikhukhula nesichotho noma uvunguza ngamandla onobungozi nombane
kodwa nje njengamanje imvula le esinayo ingaphansi ngale esihlale sithola and umthelela walapho ukuthi abalimi bazothola isivuno esingaphansi. Phinde umthelela wakhona njengoba ngishilo ukuthi noma lina kancane kodwa nje liza ngamandla unomthelela ekuthenini abantu balahlekelwe izakhiwo zabo phinde ngasemifuleni bamize izinto ezinjalo nje. Okusho khona ukuthi impela abantu kufanele ukuthi baqaphele ngoba futhi nginake futhi nokuthi abantu ngathi abaqondisisi kahle hle ubungozi bokuthi izulu mangabe lina ngamandla mhlawumbe beshayele emgwaqeni umgwaqo omanzi njalo njalo futhi uzubona ukuthi ngezinye izikhathi mhlawumbe uma ungabe ushayele emgwaqeni wena ubona kucwebezela nje ungaboni ukuthi kanti amanzi la ungawazi nokuthi ashona kangakanani. Manje mntu singalindela ukuthi ke nje sibe njani isimo sezulu sengisho ngolesihlanu ngomgqibelo ngempela sonto njengoba phela kuzobe kuwa amaholide. Ngenhlanhla enhle ukuthi kule mpela sonto siyakuyona le mvula le esingaphansi kwayo njengamanje izobe isiphelile. Kusho ukuthi izobe kufudumele lingana nje mhlambe lapha nalapha kodwa nje amathutshana emvula engahambisana nokuduma kwezulu ngeenkathi zantambama khona ifundazweni ezingasempumalanga nezo kodwa akusona lesimo esiphansi kwaso njengamanje esibizwa i-tropical temperate trough. Isimo esifana nalesi isona lesesina esiletha imvula enetha amalanga amaningi alandelana inganqamuki kodwa ke njengoba siya kule mpela sonto ehambisana namaholide izobe isiphelile leyo tropical temperate trough izobe isiphelile kusho ukuthi isimo esizobe sijwayelekile nje esitholakala ngalesi sikhathi sonyaka ngesikhathi sehlobo lapho khona sithola ukuthi liyabalela ekseni uthi ngojeyo ilanga bese lifaka amafu idwini izulu kodwa nje isimo esingathi singaba sihle kule mpela sonto siyakusona siyakuyona. Wemduduzi njengoba sikhuluma nayo nje umbukeli lapha ekhaya ubebona imfanekiso lemfanekiso umbukeli esikhombisa yona imfanekiso yalapha eGoli yanjengamanje njengoba sikhuluma nawe nje kume kanjena ke siyabona liguqubele ngathi kunenkungu hayi kuyabanda impela nathi masingelela ekseni bekubanda liba nomkhemezelo liyakhifiza izulu lapha ngaphandle. Wemdu uma ngabe sibuka ke lapha ngiyakuza ukuthi uthi ena kusasa kuzoqala ukuba ngcono kodwa mangabe ngibuka lezi izithombe lezi lapha ngaphandle ngibona ngathi kodwa kuye kwenzeka ukuthi mangabe liguqubele kusangenzeka ukuthi kusasa bese ke liyabalela. Into esilindele kusasa ukuthi lizothanda ukuphakamisa namazinga okushisa azokhuphuka abe yilawo eswajwayele kodwa ke namhlanje vele lisaguqubela izulu liyana endaweni eziningi. Kubalulekile ke ukuthi ababukeli bethu bathathe izaba ezizoba siza ukuthi bangahlangani ney'ngozi ikakhulukazi labo abashayelayo njengoba imigwaqo imanzi kubalulekile ukuthi bashayele ngesivinini esiphephile baphinde bashiye umgamo ongathi uba ophephile maphakathi kwey'moto ezilandelanayo. Hayi umduduzi njengoba iguqubele isonje ukubonakala imoto azibonakali kahle endleleni akubonakali kahle kubalulekile ukuthi bakhanyise ibani emotweni zabo abantu benzele ukuthi bakhone ukubonwa baphinde babonakale nalabo abasebenzisa imigwaqo nabo bambatha imbatho engathi zigqamile so that bazobonakala bangazitholi baseyingozini. Wemdu sesiphetha nje ke kancane nje uthi nje qapqap kafishane uma ngabe siphuma kancane nje sihlokweni ukhona ke wabuza ukuthi uma ngabe ufisa ukwenza lo msebenzi wokuba isangoma sezulu nenze njani imiphi imigudu okumele ukuthi uyilandele kufundelwane? Okay, kubalulekile ukuthi ube umuntu othanda ubuchwepheshe ngathina ngazi isayithi ngayibiza ngani ngesintu kodwa ube umfundi e-high school othanda iscience phinde othanda izifundo ze-maths ngoba ukufundela lo msebenzi esiwenzayo okuningi kwenziwa nge-science ne-maths kusho ukuthi kumele ngathi umuntu othanda lezo izifundo uzithande phinde uzi-understand ngoba yonke into esiyenzayo sisebenzisa ibalo phinde sisebenzise ama-scientific conceptions. Iscience ebaluleke kakhulu mdu hayi sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje ekseni sikufisele nje nosuku oluhle.
bonga mina. Mbukele njengamanje ke sizothi qu 8 siyabuya emva komzuzwana mangabe sibuya sobe sesingena ehoreni lethu lesibili ngehamba phambili.